Hajde. Dragi poštovani gledalci, nalazimo se ispred muzeja grada Medine, gdje smo doista danas sa našom grupom iz Austrije i našim prijateljima iz Švicarske vidjeli jako dosta zanimljivih eksponata. Preporučujemo svima koji dođu da posjeti grad poslanika sallallahu alejhi ve sellem da obiđe ovo mjesto, a evo našim preporukama se pridružuje i naš brat Mirzet Mujala koji je došao sa jednom grupom iz Švicarske. Mirzete, za TV Igman, šta nam moraš poručiti? Pa evo, malo prije smo rekli u uvodnu riječ kad smo govorili da ja lično sam veoma impresioniran ovim događajem danas gdje smo imali priliku da dosta tih eksponata koje su s tim Isak malo prije naveo da vidimo. Naravno, mi možemo čitati, mi možemo sami da dobivamo informacije, ali kad imamo nekoga ko nam to pojasni na licu mjesta, to dobiva drugi oblik i dobiva veličinu. I ja se nadam iskreno također, kao što je navedeno također malo prije od Isak Efendije, da će svi oni koji budu imali, ako mogu da priliku da navrate u Medinu, da posjete i ovaj muzej kako bi dobili i oni sami da vide taj vid, da taj oblik, tu veličinu koju smo mi danas imali priliku da vidimo. Ja se također pridružujem i preporučujem svima da posjete ovo mjesto, a evo za kraj, na kraju 2015. godine želim našoj ekipi TV Igman, muslimanske televizije Igman i ekipi Defter Hefte na čelu sa našim bratom Fatmirom i svom redakcijom TV Igman svako dobro i da inšallah u 2016. godini budu još bolji, još aktivniji, a vama dragi gledalci, svi koji nas gledate širom Europe pa i preko Europe u drugim zemljama, preporučujem i toplo vas molim da pomognete rad ekipe MTV Igman, jer to je jedina televizija o kojoj čovjek smije, kao što su mnogi rekli, ostaviti svoje dijete ispred ekrana, da on ode u supermarket, da se vrati, a da se njegovo dijete neće pokvariti. Zato pomozimo rad TV Igmana, kako ako Bog da program bio još kvalitetan. Mirza, hvala ti, pa ako Bog da ti u Švicarskoj puno radi na tome, tako Bog da TV Igman bude mogu i dalje raditi kvalitetan program. Assalamu alaikum iz Medine za sve gledalce MTV Igman. Sa ovom grupom javili smo se, pa ako Bog da vidimo se sljedeće godine.